同庆 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在让我们来收听精彩的客家音乐创作。Hi there, I'm Joseph Lin, and here comes another Hakka song by Hong Pei-yu. And this song is also the theme for the Hakka TV drama Black Tide Island. It's called Mo Xiang Kyung Miang, or Echoes of the Nameless. Now, the song delivers a message of perseverance in the face of adversity, and let's hear Hong's delicate and expressive voice bringing out the deep emotions between people. theo rong chim sụp xa piang trong tham sống hạ ai sân đô yang san đông in dân yun mia san sông pha na yêu tê chi hồi phong trong oi thôn xin cha thoáng qua theo bu an ghê ít gian phố一身边，黑眼风嘅分家，翻江痛，痛变飞上天浮云，江小浪。có khi đã để có kỹ đồ trong đi theo rong kỹ yên kỹ khuyên em xa đông chuân nhà kỹ đi cùng buồn nhang ra hi nan nên ghé thiên cao shi sắp tư cao thia sự sống ác sống khói yêu buồn đơn giản某乡 Kyung Miang 是客家电视剧《星空下的黑桃岛屿》主题曲。这次邀请洪佩瑜首度挑战客语演唱，以细腻嗓音诠释人与人之间的深刻情感。整首歌呢，以柔软的力量为核心，传递逆境中不放弃的信念。听完了歌，是不是想看这部戏呢？ There you go, another Hakka song on ICRT. We'll see you next time. 客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.